Klaim dan lang Lionel Messi penlem ke Argentina ya ke El Salvador haga jing kai friendly match pada yang siang bahaya pi ki parlok ki bujupet ya ki video hakane ke channel haga jing kai friendly match ke Argentina persya ya ke El Salvador hakane ke jing kai ke Argentina kalau ya kai klaim dan lang Lionel Messi ane ke lelapan penlem ya ke El Salvador dalai lenot apa phai segane ke jing kai ke Argentina kaliyo ikakol kaban kong jangka deh kemenit kebakan rew lengba urumiro bot segakol u Enzo Fernandez hakemenit kabasa PR bat hadok bandakot ke kelas tap ke Argentina kalatam ye ke El Salvador da arlano bat habawan banteng ye kala kabar sejisen ke Argentina kaliyo biang bat penki ye kajar hakemenit kabasan PR lengba ulo salso bat hadok bandakot ke jingilek kai ke El Salvador kamla sobat penpai yakin dikikol kumta ke Argentina kelelak ban penlem ya ke El Salvador dalai lenot hakane ke jingilek kai haka friendly match kuble shibon ya phi ki parlok ki bujupet ya ki video hakane ke channel ke jingkerpat ya phi pen siawa ban share like bat subscribe ya kane ke channel kenang bangin la ban penmi show ya ki video ngin sekendok pat haka ke video kuble shibon